Mga ka-nose, musta? Pakita ko sa inyo, pinakanamit na shake sa Iloilo, kaglagaw naman ta, syempre, sa Festival Iloilo. I'm Drinking Nose and welcome to my vlog. Located lang siya sa entrance sang Festive Mall. Duga pa ba siya ganyan nagyang? Ay sige, focus na focus. Ang Mangga Namit, located lang siya very near sa escalator, supermarket, bench, pizza, and a lot more. Plata, office, lapit na lang. Para may sushi, waffle, lapit na lang gid. So, arin siya. Tada! Ay hala, may intro pagli ako pakadto sa Mangga Namit. Wait, liwat. Mangga Namit, basta mangga, namit. Smoothie and juice bar in Iloilo City. Diba? Momentan yung paglakad na para i-flex man natin ang champion na bag ko, ang Iloilo City na clothing, kag ang 𝑏𝒂𝒗𝒆 ko. So, arin na, Mangga Namit. Uy, may ari sila sa messy cookies. Sikat ni bala sa TikTok, guys. Try nyo ni. Be in love for their first bite, chocolate cookies, and for their matcha. Namit niya ako. Baka naman, char. Sunod, tilawan tagid kaya. Also available on the go for their pastries. Available man sila for their classic favorites. For avocado, chocolate, strawberry, and a lot more. Uy, try their newest mango float. Diba? Ina-shake pa lang kag-blend. Pero swabe na ang texture nyo. Sheesh! Siyempre, sa Mangga Namit lang na. Saan pa? Mugid niya makanos ang best counter sa tag-init kag sa mga sweet cravings. Diba? Solid ka na sa ilan ng garnishes, quality, and also for their overall presentation. This is your new look for mango float. Swabe sa presentation, kag sa size. HeartKisses favorite, ubi shake. May ubi ka na, fresh mangoes, and cheese. Solid, diba? For that refreshing, colorful, and finishing drink, try this 2 Seasons Shake. Once again, maraming salamat sa Mangga Namit, sa mga staff, baristas, and owners. Also visit their following branches: Pazuela 1, Diversion Road, and sa Molo Food Park. Mga marites kami diyaw. Anyway, and most especially sa mga Ilonggo vloggers na kasama ko, kay BiboyNatics, Patrick, Madam Diputz, and HeartKisses. And syempre, kay Drinking Nose. Love dito sa Mangga Namit kag sang Rafaine sa. Take note, yung deliver pa ni sa balay ko. Diba? Around 12 midnight, sobrang na-surprise ako sa kanilang BT21 Oppa cake. Diba? Harap at tsura ko. BTS. Lakas mga K-pop. Oppa! 𝐒𝐚𝐦𝐿𝐿. Like a leko. Araw imoto. Yeah, lazy. So thank you so much. Happy 33. Happy birthday to me. Thank you so much for your love and support, mga kanos, and sa lahat po ng mga brands na biniwala sa akin. So thank you so much. Sobrang happy ako dito sa BT21 Oppa cake. Thank you. Please do like, follow, and subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. Kita-kits ulit mga nos for lagaw kag food trip. See you again in my next vlog. Bye!